waphindwa wabuya uBhova ekhotha amanxeba indoda ezwa kubuhlungu bisikhotha yona futhi ukuze siphole silonda ake usiphole silonda ungayikhothanga wena indoda ephila ngendlela yayo ekwazi ukuzelapha iziphilise futhi ngoba njengoba ngithi uBhova ekhotha amanxeba nje mangene enxeba ngiyikhotha mina mfowethu kunenduku enginayo la engizobe ngichazele ngayo enkulu ehlula abantu abaningi inhluma mfowethu kayichathelwa ufuna ungizwe kahle ngeke uyichathele inhluma ikabili ngizoke ngichaze lokhu ngizobeka phansi bese ngichazela inhluma kunenhluma yomndawe uyayizwa ebangaphakathi khipha amagenqela amathathu ngiyayazi lo nhluma uyayizwa kunenhluma yesibili othi mayithothi kwelekisa igazi sithi ideka lelo uzowuthola lo muntu kumahlaba ehlezi uyadliwa uyakhona awuyichatheli lonto okusho ukuthi kusakhombisa ukuthi mina ngiyathwasisa la ekhaya ngiyathwasisa la ekhaya kusakhombisa ukuthi wena lenhluma ekumilile ekukhiphisa igazi unomnono unomnguni lezinto kufanele ukwazi ubusuyihlanganise kwazi ukusebenzisana ukuze nqamukelele igazi kube isikhathi esincane bese nqama lolo gazi uyayizwa lo ndaba okusho ukuthi mangihlola ngayibona nento ethile ngilamathela kulonto suku sivele kuwena phinde futhi ngulamathisele kudlulisele kunenhluma ekuphatha engaphakathi edonsa induku le owazala uyiphethwa ineke sobaba wakho ishonse phakathi ithi mangabe suthi uyaqala isikhali sesiguguze bese siyadonseka uyayizwa bese kuba nomchome ngushisa bese kuluma amabele akho lawa okuzalwa lala ngaphansi awukwazi bhuti ukuzala mawuna lonto kufanele uthole umuntu ozokwazi ukukusiza khona inkuzo kuthiwa inkuzo emalungu ngiyakwazi ukwenzela lonto ngikwazi ukuthi ngiqhumise lonto ngoba baningi abantu abadinga izingane begcina bayithole ngenxa lonto nakubantu bomama iyabahlupha lonto angikhuluma nabantu beyakuhlupha ibisidala ukuthi usesikhathi uthothi ngaphansi lento kuthiwa irash iyahlupha mfowethu iyona fanele siyiqede bese sibheke le rash imile nje kungani kanti la kunentumo ikhipha amanzi kanjani ashisayo uyagcina usunomshongo ushisayo uyothuza isikhathi uthola ukuthi usuhlala kune rash kunododo ophuma la ngezansi kuwena umuntu ontombazana siyakulungisa sikwelapha nokusiqede bese babuhlungu la embelapheni lento bayibuhlungu la embelapheni izothatha isithinti izinso uyathola imilezo yakhe emanyongweni sithanda ubuhlukana sinobuhlungu zokugijima kohlale njalo bese siyakekede inyawo lonto ubusuku ayibheka kanti unenhluma engaphakathi engaphumele ngaphandle iyagcina isiyagulisa manje ukugcina sigijimani ngomgogodlo bakuna lenhluma ithinta umthambo omkhulu la emgogodleni yenyuke njalo uyenza isikhathaza umzimba wonke usuthi nomuntu uthi yazama ukuya ecansini usuthothi imizwa yakho injani ifile ugcina ungasawuthola kumena kanti lonto naku umuntu wesilisa yamhlupha lonto uthothi ujamula induku yakhe le agadla ngawo ayithola kuyise ibuyela phakathi bese baqhinga amabele uthothi amandla akasenawe laweni kanti inkingi ilapha kuleya nhlungu ngiyengizama ukuyilandelela lonto ukuthi njoba kuzofika utshotshutununu nje ngiyengizama nje ukuthi ngiyilandele lento ufuna ukuyithola ikanjani lento bakuhlala kuba somhlungu amathanga ngaphakathi akhe nje banemthambo yakho lemkhulu isiyakuphazama isibulalela inzalo lonto awusena ngamandla ukuthi ukwazi ukuthola abantwana mfowethu kuye kusize kakhulu lokho mangizokwenza ngiqala ukubheka umsamo kuwe ukuthi umsamo wakho ukanjani kuwe wena umuntu esisufikile ngibheka umsamo wakho ukuthi ukanjani umsamo ngoba ngiyengathanda ukwakhela kuphi emsamo ngiyekwakhele wena faka ngubheke kuwe nje umsufika ukuthi umsamo wakho umi kanjani wena empilweni bese ngibheka lo muntu okuyena okhuluma ukuthi uyakhonektana naye na bese sikwazi ukuyenza lonto mfowethu ngajabula msongo njalo ngoba lonto iphazamisa okukhulu amanzi esuke ephehlwe ekhaya bese bulawa inhlabathi mayifile ngeke kwenze lutho noma ungakho izintolo zibe inxanxathela uzowisa okwesanga ngoba ngesayivuza kanti incane into ekushayayo lo muntu okuyena okhuluma naye okuwena udla imali wena uconnectana naye imali yavela kugcina sichitheka yonke ichitheka nje yenza umsamo wakho ukuthi lo muntu okuyena ukunikeza into uconnectana naye connectana nalo muntu uzokuconnectisa umahlaba ehlezi akuconnectwa imoto kuphela akuconnectwa ifoni kuphela wena muntu uconnectwa nabantu laba ababhekile abakuwena okubona bakunikeze yonke le mali onawo la ekhaya nalezi imoto nazo ezifa njalo engasavuki awuconnectile connecta mfowethu siphile imoto uphile nawe nomndeni wakho wakhe uyezwa mfowethu mahlaba ehlezi ndubandubani edumize kuphofo ekhotha amanxeba isaphinde ayikhotha futhi mfowethu uyayikhotha njalo ngoba indoda engenamona ngindoda enesihe ngindoda ezwala nabanye abantu uma mhlaba ehlezi ngeke axoshe basufile kuyena ufike kuphilisa uphile ukwazi ukutshela abanye abantu leti nqamu lamalungu wonke omzimba imali yaphunyuka ukuluma izandla uzothola imali nqamu kamalungu wonke imali makwashintsha u10 ihambe yonke imali awuyasithatha manje uzothi khomba abathakathi umthakathi wena obakunana umuntu ongaphakathi wena ongakhonektani naye okuyena emnikazi wale yonke lento akunikeze yona wena kulandeleli lokho ulahlekile ubumali ibiningi imali 10 besinciphile waqala usubona ifane ngiqoqe kulungisa lungisa mfowethu uyaphethe umsamo uyaphethe umsamo wena lungisa inhlabathi ifile siyabonga umahlaba ehlezi usefikile thank you siyabonga